Karbilongri birta kelang rapet doana rat pensbi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom birta thipi lang ponek sinang Dila elong aron re penang tan men keba ong no cigarette pen bang ni tum brai kom sai ki deng ga chingnang Dolamara hima inti arong long JJM scheme ki klema sai ki oya puthak Dolamara hima inti arong ra tum pen ning dukis paklang pon Engdeng ko rasi bolbam langkang ti gechora jai make paman pon Eng namara ko masai ki la pen ki thengpi kang hutum ga cheteng khenga jok hur chudut Non puthot birtang ton pen lang poneng sinang Dilai police station salong kedo raikom sai ki tumpen anivang sami ke ton kelang la pen kiri ke kurwa sai ki klem bom bason thak thak si kedam tang jakong ni pha engkore siarni stami Raikom sai ki tumpen ke ton kelang asai ke klem bom bapor ahut Manipur anat pen ke wang bom ihuma truck UP38T12354 along Raikom sai ki tumpen kiri ke kurwa sai deng dun si cigarette cartoon homing koyan long pon lo la pelabang su cartoon along pen semi cigarette home suri sirap haruplian long pon lo Raikom sai ki tumpen labang su truck te warabang phupan sami cigarette ke pon apu thak kenang sot alu sami hang pon lo bon sami truck te warabang phubang sami kenang sot alu ipaklang pon dekte ra jok bansi Raikom sai ki tumpen labang su ki ong dung a cigarette lapen bang ni tumpan sami chipari deng pon si neping nang pon check lo Lasi aron repening cigarette ke pon chong huwa tu Muhammad Jafet lapan ke Swahet bang ni ta Uttar Pradesh sorpisi pang thek pon Lasu aron re cigarette alam matangka lak pana dor dozi basi Raikom sai ki tumpen pachini pon lapan ke labang su aron re cigarette labang ki ghotian ki pon ji phan ki bor ibong ki pon chong hubom mahut si dilai Raikom sai ki tumari deng chingnang check lu basi Raikom sai ki tumpen pachini pon Kituk kelak ara tumphat matha ponsi joy kepen ki jun alang avar sai ki pipon ji phan pasi central government atumpan jal jivan mission mate JJM scheme sabi deng ponlo lapan ki labangsu JJM scheme sami karbinglong arlu atok anu rong rup alongan sami kim rangkon bomlo bon sami contractor indut bang ni etum tangka meke duga jokpansi ong dung hawar along labangsu JJM scheme pent ki pipon alang enjoy sami ki jun long le etum sibi ki onglang Lason si Durbagri MSC konsensi ke parlopon JJM scheme asai ke claim asai ke oi teknik hangjang JJM scheme pen ki pipon alang ka chu dudum adim sami malom sovet pen henu pon edlo lapen ki labangsu JJM scheme pen ki pipon alang sami pachitang pon e lasi labangsu JJ scheme pen asai ke claim pon asai ke oi teknik aputhak dolamara hema ingti rong ra tumpen ningang samsi chipaklang pon ong de alam si kalau ko betum ta se than bom lo lele yang se lo hal lang ke thian ta adim yang ke sei rui la pu asom si dokol lo ke la so bonaya phan bangke bang tunang kok Labang su JJM scheme ahem ki kim kerang pon along le ahem phuvek aphan sami pinyanta thangnar kelang pon awar sai abilang lapen labang su JJM scheme ahem ki kim kerang pon along le anam sabi pon pelang la so puthak sami labang su JJM scheme ahem ki kim kerang pon long le ki pivek ahem phu pen sami ningkang samsi chpaklang pon ko la dak along le ke ni lipe chipek lo Along le dang li sikete. la along le chipek lo angka sakuri ma phano pine la ta no puta record na le lang poisa ta na pipelang Long le nam ta na pipelang. lo le nam na pipelang sakuri ta na pipo ta na ni ye lang Da no lo dak lang ke lang bang ko mani do ma dak wang ma. vàng vàng lo isi pudam lo te la rong sora ri smartum phantoi po lang ave po palang dam po la se angke ala bun pin ni ta bun ga brata pasai po la se ko rong so tu asau su ta ju la non son ta pa bu free Ang athak ang dak lo. Hmm. La athak la aku ba bebi ave ku ke di. ku ke Ko tan alo jam et ma. alo jam kali ha kona tu puisi bang ke jam do bon ju jam de la na bang ke dam Ne chilok lap lo. silo lam Ante na tu la bang so puthak na tu ning insam se na tu dak tu. Kang sama lam ke kadu ke be ani sam prui pute ing sam po he nang ke lili de to po ning kang sam bang po bi de lo
Durbagri MSC Consensi ke parlopot angkang along upper rong sali daithor along chihu adowan along achengkan wangason thaktaksi engdeng engkoresi bolbam lagang thir ke chor kedamtang jakong ni pai khre phorni ben pangcheng ponsi kedamtang jakong ni pai engkoresi ani an mangki ki julsiani an hokpon lo Jaimek ateng pen kechengsi bamun pia tumaphan kurusar arideng along pensi langang thir made gakhir pen semi papun ke tuant ingthi ponsi arnam angnolong semi jakong horang mate hirchumi hangpi aduntu bamun pia tumpan semi amethang ara tumphan kesu kiun ekelang ke mi theksia phan semi bangso sai semi dengponang kok lupasi pachini pon Laban ki jutsiani bangki mare kedam tang jakong ni phai engkore siani bangki arlong chihu adhorom ke kroyara tompen semi amethang akembang akar iason pa chunji mate kisukiun even ke pajok ponji phan pusi tibuk pen langkang thir soksi sibling along an lang chordam si hirchumi chuhang pon rentilo bangso phi abang putina phan semi langa kang thir methang ahem arbung ar pheke paklar mate karsi ji phan semi nang pajir dun renti thu Bogasan Rain Forest pen Saphapani Forest Jokomar atum jalangsi asai cheklempon bomba sonsi patrolling kedam bomba porhut ongdung thengpi kang hu ghari pache jengron thekpon longsi engnam rai kom sakhi atum pen labangsu thengpi ghari phan ki pasang dunji phan borilo bonda thengpi kang hu ghari atum sami pasang sedadlo engnam rai kom sakhi atum pen samik labangsu thengpi ghari pasang dunji phan bor isi aphi padun bomlo lapusona porhut Saphapani arong angdenalong engnam rai kom sakhi lapen ke Thengpi kang hutum angbong semi tengkheng dudlo sai jokje pen engnam rai kom sakhi atum pen semi hele amu angsonga nat pangjar pon nangkoklo rong malom lason hele amu ki ap nangkok abuthak semi rong arar tum men ki ke pheril pen manghu prong sidolo lapen rong arar tum ban semi labang so buthak khlarda pen kachini ja phan semi Saphapani beach asai hemalong tu dam paksi rong arar tum Saphapani beach asai hemalong tu dam paksi rong arar lapen engnam rai kom sakhi atum angbong lam thama semi dolo Ni na. Ni tum ko before sa alo so tum kiba nang song. Alang li la so alo so kachiplang ala pinso tum hantan lang plot si. Alang la son kam ke klema ko si ni tum alo so tum tanang parang ko. Lapen sangpi melody singer pi pen bid officer Munilisa Bora tum angbong sami lam thama du lapen ki cheteng kheng si areng husmi chipasulo Ala na son chiplang play son ni tum nang barbe. Bir besar sih pugyo. Bir besar bang deng ni. Nitum ke are ke so right tomalo ke pinge. Nitum ke exam ri hem to clip lu. Hele jai thom jai pi rong tomalo hele pop jadal lo ka ferelu. Joho lo pola pinang chong lo. Lo som purang nitum ke jibhong mane bangali. Jibhong mane lupa ko ya bisi bayi tadi tu bang thom bang pri bang si joho lo kole son eklem. Kom se kom bir besar bang pura. Ye nitum start tok ti dalo na ye den pe exam ri ji. Abo ka chong hukin ne pe rong pana thalo VDP do SDP do nitum na rabu ni ke. Yes, right, lo. Oh, alang tu sino ke kacang hukum tu keklen. Lang namu dah, ni bang dah. Gani bang Santi lo posa ke Oh, lah ada tu paklang lah pernah tu. Lah sini tu ke, ala bidu besar bang nang conang po, dia nang cohang nang po bidu besar bang, dia nang cohang nang po, harapan dia cohang nang po, lah bidu besar bang kita pengen ke lungbe nang po. Chalo. Borbothar komsai ke tumpel bangso birota longsi tong sekot pen Saphapani forest sai heman pale dunsi lampang sandun thulo আল্লাহ কৰিব নালাগে কোনোবা যদি ভুল কাম কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলে তাৰ এগেইনষ্টত একচন হ'ব চাকৰি যাব লাগে স্যাৰ আমাৰ চাকৰি পেনশন লাগিব আইনমতে হ'ব যদি কিবা আছে আমাৰ থানাটো কেছ দিব পাৰিব আমি এইটো তদন্ত কৰিম মই দিব এইটো মই হ'ব কিন্তু কাজিয়া কৰিব নালাগে আমি চাই ল'ম অফিচাৰ বিলাকৰ লগত হাল্লা কৰিব নালাগে হা হ'ব ঠিক আছে কিবা কাজেৰি লাগিলেও ঘৰ আছে নাখাটা নিয়া মই তাতো কথাখিনি তাৰপাছত ইয়াতে আকৌ অলপ কিবা হ'ল বুলি পাৰি নহয় ব্লেংক ফায়াৰটো মাৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ ষ্টাফে অলপ এটেক কৰিছে বুলি শুনি পাইছোঁ ইয়াতে আহিছে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ইনকুৱাৰীটো কৰিম ওপৰত জনাই দিম
কাঠৰ গাড়ী ক'ত লৈছে বুলি কৈছে কাঠৰ গাড়ী চাফাপানী এৰিয়া চাফাপানী 8টামান আমি পাইছিলোঁ হ'লেও সিহঁতে অলপ কিবা কৰি সিহঁতে পলাই গ'ল টাইমত সক্ষম হৈছে হয় হয় কিমান এই কাঠৰ সৰহকৈ চলি আছে চলিটো আছে এইটো কাৰণে আমিতো চেষ্টাটো কৰি আছোঁ সদায় আমি পেট্ৰলিং আহে সেইটো কাৰণে আজিওতো পাইছোঁ হ'লে ছাকচেছ পোৱা নাই বুলি সেনেকৈ ঘটনাটো হৈ গ'ল নহ'লেতো আমি ধৰিটো লৈ যাওঁ এতিয়া চাফাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াত গুলীয়াগুলি কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি ক'ব হয় এইটো কথাই মই এইটো ওপৰত জনাম কালি কি কাৰণে হৈছে গুলীয়াগুলি হোৱাটো হয় নে নহয় এইটোতো হৈছে আমি ব্লেং ফায়াৰ মাৰিছোঁ কেইৰাউণ্ড ফায়াৰিং হৈছে ছাৰ আমাৰ মোৰ জনামতেতো 2 ৰাউণ্ড কোনোবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল নাই আমি ওপৰে মাৰিছোঁ আপোনালোকে কাঠকে দিবলৈ সক্ষম হ'ল নাই আমি পোৱা নাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ অফিচত কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে অফিচত কিবা গোটেই গাঁও আহিছে এগৰাকী অভিযুক্ত আছে তেখেতৰ ডিঙিত এটা আঁচোৰৰ চিন আছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আমি কিবা মেডিকেল ডক্টৰক মাতিছোঁ Pini Karbi Longri Pertaban ke Lanpan Sikang Ton Pegilo, Domi Thangme, Kardom.